Obafuano, Ukura Tuo, Ukura Jai, Ukura Grante. Say, Choo, always what the Donya Minewo. Opinzani Udi, Osaje Fukantamanto, Akurobe to be ma. Akakami for Pimuko, where Chico Bob, Pima, sorry, you. Obini was as I know, go copy where you are, Nana. Anna from the Kunyame Basagro. People dinner my woman is away. People dinner me, Nana. People dinner me to me. Kantanka, people dinner dia hode. Yourself on a side of Omano. Ejina Udimo, the best in One hour the damn potre me besane wamo. One hour you as a woman best Coniano. Ghana Alice, a Boba of Foray amount for Amam Achen, Ediba, and 93.3 FM. Mamma got a Jibia Danama. Amama Basian Daniel before. And then you never bury now. Obi to me, Fanan Sanko, Kakrochi, Amasamba, Fano, Toto, go be in Gudiwati. What the Osakamia, Oboa, Katayo and Aname. Only band to me say, do Yami Shiranoda. I Boninko, Boninko, Boninko. Hasala, Hashbas, Papa Mirai, Boninko, Papa Mira, Boninko, Papa Mirai, Boninko, Bosom to me, Boninko, Enemy to me, Boninko, Yet you drown Humamu, Bay to me, Yet it in Potere, Bonin to 12. Koshe, if you jump Potere, I Koshe, if you jump Potere, say, Choo, Mahashala, Hashbas. Ghana Adisie, a Boba of Foray amount for Amam Achen, Ediba, and 93.3 FM. Papa Mirai, Boninko, Papa Mira, Boninko, Papa Mirai, Boninko, Bosom to me, Boninko, Enemy to me, Boninko, the Muso to do, Boninko, Bay to do, Boninko, Bonin to do, Boninko, Amani to do, Boninko, Boninko, ha, Gang, King, Boninko. They are just saying, thank you. Wafiasi. Sa. Hashbas. Davida. Sawa. Say ya. Okura tuo, okura nkrante. Ha. Sawa. Boom. 1 2 2 2 ay. Ababa. Tie. Ni wudi. Osaje Fukantamanto. Bima. Ha. Akakami for Pimuko. Tie. Obini was as I know, go copy where you are. Debbie. We don't go for no. Ah. The mood in my woman is away. Say. Yabodia Yapangosra. Yabodia Yapa to me.
Ah. Yeah, Baba CSC ni nyina anopai. Yes, anyone. Yes, yeah. Ah, hey Johnny, come on. Mempai bono no. Nanema. Ah. Sa. Debbie. Katawre nana ne yen. Oboa. What you say? Nyame yesira no. Debbie. Paninko. Speaking into the life of somebody this morning. I don't pray you say Papa Emra. Emma Boninko. It is a Freaky Funky Friday, the 12th day of November 2021. Hey, and I don't pray. Mijiri so here. Aba. Sa. Mahasala. Jakazu. Awai. Wosuro. Come on. Wabwa. Debbie. Ah. Debbie. Yesu kwani tutuka. Tutuka mayen. Thank you. Opem sani asafo urade. Ono ni akrobe to be ma. I don't pray ye money din so. Ye body di agi to me ne ngosra. The small days na aka. En na kakra bi na aka. Ama ye dey afu yakwa wiye no. Ye ne wom. Ye be shape you to bako. Wom boa. Vigiri sound of pray Kristo Yesu adaroma onsoso ade achen ahoden wo ho. Sene ye nso ade ahoden de adome ya no pay. Na yasena ba betena se. Ye ba betwa osum kese no so no. Anopa mi na urade ase. Oye na na doye wo ho da. Dabida. Obi ani ho. Come on. Shaba. Neko, neba. Oboja ye. Ye boja ye. So what you say? I don't see that you fear that. If you don't see the more money line no. Empire na me ba ma obi a wotie mi anopai. Eni nti so fa wadwene ne wakomadi nwom na chi. Ye bo empire mo anopai. Yasna babiem odi ankan Kwame Yeboah leading the team. Ajempire Kofi Mensah. Kobike Kwame Asante o frame obobo for yamanfo. Anopai so aye urade pe. Yasna ba. Ensemne doso. Ye bedi nyina mu nkomo mako. Wodum si nyame yadom ajoda. Ena adisuafo be se 571,894. Omo betena se na omachiro omo BECE. Anopa ye behwe ne yedi mu nkomo dia mamo.
afei gawu ye from mo General Agricultural Workers Union omo kire se Ghana for munsiesie mo ho wo mo betoto niemam ye betoto niemam ti buro nya yi de ebe yiri se ye kuma pamu no ye betoto niemam niema ben ya ye bedi mu nkama no pay Dabio what did it say that the banner? Obizani kuku du se urade abrebeje ni. Mama bozo e. Awai. Yesu Kristo butanti mu no. Saba. Yani GPRTU mpeni fonse bebon komo na no pay. Wa mo kire se. E wo msa fu ono kwa na ekosoro ne bo no. Nanso nya de omo betoto lorry fe mu. Omo kire se this time around there. Omo ni aban ne be hye pieto baako. Wo mo betwe aban na aboso ankasa. Eri ntia no po ebe hwe de nsumu nkomo de amamo. Na wodim se enene exactly a year. Enene afe pepepa. Kane mampani JJ Rawlings say. Oto anana mo onse do. Enene afe pepepe. Anopa yi. Ye beba ewuram ni ahwa hoboa. Abusua eye na omode adi na fish ya nna no. Kane mampani JJ Rawlings say. Yankopon enkoso amfa akra nsie. Ene ye beka aka ye kakra. Sansempani se ye dru amanfo so ani aka ye anom. Ene ntia no po ye beka aka ye wura no. Ni edi ne honkomo kakra. Abusian so kire so mo betena se wo Holy Spirit Cathedral e wo Enkran. Ene ntimu am wo Enkran ne mpotemo na mo bepese mo so mo beko 1 year. Osum kesi omo ye wo Holy Spirit Cathedral. Ediama the former president Jerry John Rawlings. Onsu betimi de wani mo nyama kwata akire bi. Afa ye wi aye wo surprises bebre no ade mama no pay. Ma yenko ahoma ne so na ye ne papa ni enkonko twetwe nkomo ewie mu bobre. Papa wote me nka no pay mamu ache. Umpombo ko de ye de radiase. Me pacho ewie mu bobre ene ye pebi atie. Yo ana pe mi chia we fi foni ma. Na me fam ti bia pe ne ewie mu bobre ne yemfa fi northern portions of the country. Na Tamale Poli Boga Pangana le Lugunan Tam Sabanduku and then Patem and the Pilgrim Kusu Emma Imuso Baka 33 degrees Celsius near Mapopoti in Su and Toro. After a bar middle portions now, middle portions and Lamache Sunyane, Techima Bono, King Tampo, and then Patem Noson and the Pilgrim Kusu Emma Imuso Baka 32 degrees Celsius. Near my body in Techima King Tampo, so better to all a week. After your back coastal strip now, let them pano pano. Near 30 Kita Flow, and can have soft on Cape Coast, Takwa, half a thing, and then Patem. And the Pilgrim Kusu Emma Imuso Baka 32 degrees Celsius. Near my body in Sono, Takade Azim, and Atakwa, so better to all a week. After Yamba. Inland, eastern portions of the inland area. Na meche Atamanka se Koporubia, Akimodan, Okwasi Dini, Achiansi, Swedru, Apetia, Kidi, and then Empatemum. In the 32 degrees Celsius. Yama body in some baby upon a quiet one, so better take a cry if 2 p.m. air coordinate and maybe in Bob Brenham there together. Okay, Papa, ma yenasi. You, Miss Medat, and I know station, what they do back down. Yeah, that's be brain. Nyame yadom a ye won that's next week. Ni abeto a osum ne so. You not me that. Yeah, that's be brain. Okay. Burudum. Ha. Ghana adisiye. Oboba opore amanfo emamo achen ediba ahinkan 93.3 FM. Something not funny, it is heavy, something not funny, it is tough. Send me one, I'm a guy, you one, I'm a guy, if you say, Nana, it's here. If you say, Nana, it's here, if you say, Nana, me one, I'm we are baby, I'm in the Abatina. Everybody has some bravo, ne? Mammy Ravi.
Honey, I'm a comunina. Mamunina. Macomunina. Eradia Mammy Refin in that day. Mammy, people from the D with the Ventias, it even grand on the Amavia. Abba! Edi Benie, Zafinat Pania, Zafinat Pania, Eradias is Sama Brabone, Eradias is Sama Brabone, Eradias is Sama Brabone. Seven one in Yameno, seven one in Yankupono. Did you say answer? Ye was it? Every bit of your son. Made up from now, and you say we are no. Made up from Nedia, and you say we are no. When I be to me, pa. Every bit of your son. Namankana, yeah. Okay, any TV mobile 7 year Coco G, any free papa ni ho. A war and crane. Atna yakasium one more mo share ewimbo brain semene honto to yeso yakwa kutie afi part of our Bible no ene ye fiada eyoboja ye aba na misiro no kweg emire betivi swawatre o sina da pache obepe brodo wesi ni bi Emre bi beba me nwe hia no ade ni betimi atene madam mi frafia sia be ya yenkasi ade a betimi asesa edi yehu sapenat pania aba edi benie sapenat pania edi ye heavy aba sapenat pania edi ye tough aba me part of our Bible no ye di nwumna tie na ye ntoa so ye hwe bibi de free 1 Corinthians chapter 15 the verse 58. 1 Corinthians chapter 15 the verse 58. And pray what would you mean nyame bofo by some control say you would not suffer in vain. You would not suffer in vain. Ombrengu wate osumna weyi wiyam a wo sum adwuma no osumna weyi wiyam a wo sum ukunu no osumna weyi wiyam a wo sum asore no osuma weyi wiyam a wo sum oman no anopa nyame bofo ba some control say ombrengu wate obre nye kwada obere enye kwada wo de ekosoa ne tintim gina wa awurade mo ne kosoa yi wiyam sum oman no maame politician papa politician kosoa yi wiyam ne di no kurama wo man no wate kosoa sum oman no kosoa na political party no sum no enkrofo edi watem na so mentie opa adwuma wo ya ye di watem pa eye politics be di watem but anopai se wo beyi wiyam o masikadie nya wafa o masikadie nya ade a wani je ho na emom wo beyi wiyam asom oman no wo beyi wiyam asom asore no wo beyi wiyam asom ukunu no wo beyi wiyam na wasom adwuma no nokre ene nkwamu a you will never suffer in vain. Nyame bofo ba ye asem wo sem kan chewa no pe no no minima ade a wo ya wayi wokuma mu a wo ye minima djuma a wo ya wayi wakuma mu a wo ye but the angel of God has asked me to tell you this morning say you would never suffer in vain. 1 Corinthians chapter 15 we are reading the verse 58 rather be any yankwe koswane di no krema o man no koswane di no krema adwuma no koswane di no krema asafo no koswane di no krema o man Ghana koswana wo de ka no kre se wo no kre nti nipa nyina betan wo a se wo yi wo yama som o man no enipa nyina betan wo a
o political party no say we we yama som no say one kasa mo humpo so mo betan wo a obrenye kwa wate eyana sometimes yehunu some political players ni bi the way I almost sacrifice on my life the ama political party na party na ba mu na yemua wo mo anopo I have come to tell you would never suffer in vain wo mrengu da me say djuma na wo ye no mrengu ate hwese ne wayi wo yam a wo hwe wo ma na eye wani suade unu se daache nyankopon de wo ma ne besi baabi papa enu nti eduru baabi a e wo se wo kire wo yam kom eduru baabi a taade a wo se nka wo tose empabo a wo se nka wo tose spray papa wo se nka wo todi gu ho wo se wo nto wo bua sika no de ahwe wo ma wo di tua school fees ano pay me se wo branya kwa wate dabi obranya kwa kosoa ne di no kure ne ye ne wo ye no kosoa ne ye enkwada no kosoa na wo di yiwuyam na hwe wo mo enkwada na wo hwe wo memfa nse otirim se daate wo so be ye yi ahwe wo dabi na mom ugusu a wo hwe wo no fo mo hye urade nsa na ka che urade se urade ma wo pe enye ho e wo me ya brabom eto de bia wo sori akwa adwuma wo atumi se wabre nanso se ne be ya efie anije beba ho se ne be ya efie omo nsa be ko ma no se ne be ya efie wo mo benya atade ase se ne be ya efie anije betimi aba ho eni ti to de bia no wabre na mo wabamu muwate minim se duru ba bia ye nipa eni ti ya na ho mre eni abamubu oya aba batano pai ma ba me ka kire wo se nyame bofo se wo bre nye kwa nyame bofo se me kan kire wa no pai se wo bre nye kwa. You will never suffer in vain. You would not suffer in vain. God will surely intervene. Come on. And you say we ya no. What a form net dia. And you say we ya no. What's it? Say, Emre betu mi asasa. Na misuro no. Onipa oda form no na misuro no kweku. Aba. Na misuro no me. Ankamra le da kuta famwa. Wo sina da patwe no obeko pe brodo wasini bi. Onfan kosie wona daka mu emre bi beba ma hu ahia no ade ni betimi atene madam. Se wo watimi asidan na se nkrofo abetremu a ade ni betimi adane ama omo ha adan no omo so asidan ni bi obere nye kwa wate so what you say and until 1 Corinthians chapter 15 the verse 58 in say, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. And you may dead as someone swear dead. Ose entiminianom adofo muntintim munhinhim monkoso awurade adwuma mu da efiri se munim se mo bre nye kwa awurade mu ano poi wo bre nya kwa wate minima de a wo ye na wayi wo yam a wo ye but emo ba mu yetu abawie ya ye farm se mo na mu ye unit committee for no wo de bia wo ye wadene se o pempuntuo o penkoso e de abre electoral area no enti ebinim ye o madwene se wagye adwuma na bo wani so emo ba mu ensem na mo be keka no batibi emo ba mu koso ane som oman no e wo no kure mu koso asom oman no e wo adwuma deni mu yesi ye penipa mo matena pipe na no ye nya nipa biara ena wo fato wo so se wo de obetena pipe na no afa ye firi ase ye keka ho nsam e ene wo di ayi oman ni sika odi nsuo ni sika odi nsuo ni sika tie emo aba mu wo mo bekeka wo mo ka de abu abam na adwuma na wo ye ni nhira na ewa akire na antimi amam batano pani ameka cho ne se kosoa ne ye de wo ye no wo de di nokore wo koso ye ne wo ye no na emom di nokore wo ne wo ye ni mu
adwuma no pese koso eni nti yesi e frɛ wo ha na wo gyina ha wo gyina ha wura ha wura omo aka no omo mpa adwuma no a omo dane ohurie mogya mpa ontiri mu da no omo de omo na mo keka ne se ene je se de running is everywhere abrantie baby o hobio fa ha wusia no wura ha wusia no papa wura ha wusia no ene wagi adwuma na boso saa hwe omo be kan wo be tibi batemu aba mummu koso ane koso ya adwuma den na di no kore wa adwuma ni mu na eyire so kire so se den awurade ongu ani mu aseda me say you would never suffer in vain oni abrantie bia sha abrabose abrantie no hwese ne wo boa no o support no o kun ho de ama se ne be ya relationship or whatever say ya ware say ya wo no mawo o make sure say you will build your home pese efie ne betete pese wo haw ne amane bi beba eni nti ukun ho wa aware ni mu ukun ho wo ade no awoye ni mu yenya hunu so mfaso eni nti yekeka ho nsem anopa yi ne meka cho nsem wo ba mu wate koso na ye na mom di no kura wo mu na wo bra nya kwada enti minuanom amutie me na anopa yi ade bi amafa to mo ho so amoya amu gidie se edemfaso de bebre omanmu no edemfaso de bebre wiase nyina da edemfaso de bebre nipa bi amu ankasa mo ankasa mo ho ebia yo mo adwen so mbe sori ati o mekasa ati a nse efie ne nya abusua fie ne nya papa ene wafa to ho so pese wusi o pese wo mani monyam ba fie ho ena nkrofo wo ankasa abusuafo omo asoro no mo se hwe abrantie no me pa cho kosoa ne ye de ni monyam bebra busua no kosoa ne ye nanya gidie say you would never suffer in vain enti minua no mamutie bia no pay adofo muntinti mu hihim monkoso awurade adwuma mu da efiri se munim se mobre nye kwa awurade mu o ya sorry adwuma ye ja boso ho emo aba mu wate kosoa ne ye nanya gidie se wo bre nye kwa o ye se obeye washa unya wura washa ni mu an ye ja adwuma ne boso ene se adwuma na ye wonko anti ye kopra sori mu ye kododo ho ye kosiesie ho ni nyina ye wonko a ye ja boso ne ye hwede obetimi aye kosoa ne ye wafamu die ni di no kore wo mu na yire so kire so seden ye radio ngu ani mu aseda 1 Corinthians chapter 15 verse 58 kosoa kenkan awurade wotumi pa se ebre betumi asesa aka ni tete kakra bi na nonso bo ye the sports e de bebre mo every betumi asesa obi se blaster da form na every betumi asesa e wo henfa baby adrei masa bibi se kra de me ha me ho se me bom pae wo ho sesen Endra kra na ye House of Folk birthday 110 no otamfu ntimi nse no House of Folk enya 110 ye nkrofo na bobọ kokọ no a nkomo de abetena he yedidi sa ni pa monefo ya mi ehunu mu okay, anything sports. Hey, take you over your radio.